Nhar il-ġimgħa se jitħabbar min huwa s-Segretarju Ġenerali ġdid tal-Commonwealth. Fil-Parlament Malti l-kandidati għal dan ir-rwol ipparteċipaw f'dibattitu flimkien mal-kumplament tal-membri fih dan il-Commonwealth. Il-kandidati huma tlieta u wieħed minnhom se jkun Segretarju Ġenerali mill-ewwel ta' April tas-sena d-dieħla. Fil-Parlament Malti tkellmu ma' Segoa Masire Mwamba, Sir Ronald Sanders u l-Baronessa Patricia Scotland. Masegoa Masire Mwamba twildet il-Botswana fl-1960 u għal darbtejn servit bħala deputat segretarju ġenerali tal-Commonwealth, dan minn barra rwoli varji li servit f'art twelida. Fil-Parlament Malti tkellmet dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili. Din id-dinamika bejn mexxejja u s-soċjetà ċivili għandha twassal għal soċjetajiet reżiljenti. Sir Ronald Sanders, it-tieni kandidat li tkellem, twilet il-Guyana 67 sena ilu. Bħalissu huwa ambaxxatur straordinarju ta' Antigua u Barbuda għall-Istati Uniti. Għandu karriera twila fid-diplomazija. Sostna li l-lan tal-Commonwealth mhuwiex li jeżerċita s-saħħa imma li jwitti jitri għall-aġenda komuni. Sema suġġetti ta' importanza massima fosthom ir-radikalizzazzjoni u t-terrorizmu. Fuq dan tkellmet ukoll il-Baronessa Patricia Scotland li twildet f'Dominika fl-1955 u ftit wara marret l-Ingilterra ma' familta. Fost oħrajn kienet Avukat Ġenerali, Ministru ta' diversi dekasteri u Segretarju Parlamentari. Fil-Belt Valletta deskrivit dan iż-żmien bħala wieħed diffiċli u tenniet li r-rwol tal-Commonwealth qatt ma kien relevanti daqs illum. Id-dibattitu kien immexxi mill-Speaker Angelo Farrugia. Il-kandidat elett se jkun qed jieħu post Kamalesh Sharma li sar Segretarju Ġenerali f'April 2008.